poštovane dame i gospodo, u ovu kampanju protiv Aleksandra Vučića, Jorgovanke Tabaković u najnovije vreme i Siniše Malog unazad 3 dana, gle čuda, uključila se i Jelisaveta Sablić, zvana Seka, glumica. Citiram. Znam ja tebe od samog početka, đubre jesi. Zašto napada doktor Jorgovanku Tabaković? Zato što je najbolji guverner Narodne banke u zadnjih 20 godina. Je li tako, poštovani građani? Zašto Aleksandra Vučića? Jer je najbolji predsednik države u zadnjih 50 godina. Nek neko kaže da nije. Recite da li je ili ne, gospodo narodnih poslanika. A Sinišu Malog? Pa čija je zasluga finansije u zadnjih 3 godine? I najbolji finansijski uspeh smo doživeli za vreme njega. Naš deda nedavno ležao na hirurgiji. Čekao deda operaciju, ali ništa. I dozvolite da se malo na njoj zadržim. Zašto ona to govori? Jelisaveta Sablić, zvana Seka, kritikuje i državu. Nju ne interesuje Narodni muzej, šta je u kulturi napravljeno za vreme Tasovca i Vukosavljevića. Nju ne interesuje Muzej savremene umetnosti i druge kulturne ustanove. Znate šta je odgovorila ko je najbolji ministar kulture? Rekla je Lečić. Znate zašto? Jer, kaže, uveo je nacionalne penzije i dodaje Maja Gojković, ako ih ukine, onda ću je prepoznati. Završen citat. Ovoj gospođi zaista nedostaje patriotizam. Ona je izjavila, da ne ostajete šokirani, citiram, otadžbina je tamo gdje vam je dobro, a ne gdje vam je sarma. Završen citat. Ko su danas profesori? Gospođo Sablić, vi imate manjak ili ti nedostatak patriotskih osjećanja. Patriotizam je kamen temeljac, dame i gospodo, čovekove moralnosti. Patriotizam je svetinja čovekove duše. I zapamtite, gospođo Sablić, još je rimski pjesnik Seneka rekao, citiram i podvlačim ovo, ne volim ja svoju otadžbinu zato što je lepa, zato što je bogata, zato što je napredna, volim je zato što je moja, završen citat. Nije bilo pokvarenijeg na čitavoj političkoj sceni. Tako si počeo, još si tvrđe nastavio. A kako onda, gospođo Sablić, možemo objasniti patriotizam Holanđana koje vezuje ljubav prema močvarama? A kako objasniti ljubav Arapljana za pesak i pustine ili ljubav Švajcaraca za snežnike u Alpama? Patriotizam je najveći ukras čovečije duše, koje vi, gospođo Sablić, ne posjedujete. S tobom majke plaše decu, jer znaš? Ti si sramota za srpski rod. Kada su najvećeg grčkog filozofa, vi to, gospodine Martinoviću, vrlo dobro znate, najvećeg grčkog filozofa Sokrata, koji je bio u tamnici, nagovarali njegovi učenici da pobjegu iz tamnice, on je odgovorio, citiram, ostajem u tamnici, jer zakonima moje otadžbine, koji je dužan svatko da poštuje, hoću da se povinujem. Završen citat. Nema čoveka koji bi jednu lepu reč za tebe rekao, crnji si od crnog đavola, đavola jedna, jadna je majka koja te rodila. I na kraju, gospođo Jelisaveta, kada je kralj oslobodilac u vreme prodiranja austrijske vojske u Srbiju došao među svoje vojnike, to ste mogli gledati ovih dana na TV ekranima, ne do duše autentično, pošto su neki bili nezadovoljni zbog odstupanja i velikog umora, im je rekao, citiram, verujem da ste umorni posle toliko ratova, ali znajte da danas, kao nikada do sada, otadžbina potrebuje vašu pomoć. Saosećam sa vama da ste željni svojih milijih i dragih i zato ja, vaš kralj, razrešavam vas zakletve meni date
i da ću ja sa svoja 2 sina ovdje poginuti braneći rodnu grudu i da će neprijatelj ući u našu otadžbinu samo preko mrtvih naših telesa. Završen citat. Kad ti on pozelene, potpuno zeleno, kaže, kako vas nije sramota. I sasvim na kraju, gospođo Sablić, citiram: listavajte istoriju srpskog naroda da ne bi ostali stranac u vlastitoj otadžbini. Hvala.